daš gol, gotovo. Joj, brani sad. Namje se fino. Nemojte mu smetiti, odmaknite se, da mu skoncentriše. Jeste skoncentrišu? Odluka u tvojim nogama. Daš gol, pobjeda tvoja ekipa. Ništa. Promašaj, jebe mu. Ajde, lijepa. Koji sljedeći? Može. A rekli! Oj, vi! Ajde, Viktore, Viktore, odavde. Namje se loptu fino. Kako se namješta lopta? Rukom fino namještaš loptu. Kako ćeš sad se malo pobjeti? Daš gol pobjedu, ne daš gol, jasno. Ide!